nous barabara to jijomo nous manyo le to jijo to bi to me are o dawede o vie to su papa e do ko poso ene bo so ze bi bo so iya e to mo ko jira male ye ko wa agba mi to ji to egbe e ba si azan foto no po atoto e ba ya idoso ko fo ko atoro ko po to me ni tete do bo labu so we mi na do bera mi po mbo na do mi to koblisi to ro me do mi re dawede mo e tite bo bu o vie to titi e do o kwero poso ene bo e so ze bi bo so iya e to ro su papa mo e tere ga to mere rezo ni aho e ni labu so le beto aramo bi abebe la tribune de la capitale où on va donner mi pour donner bado pourquoi dis-moi bado si quoi toglo et de quoi poto auto ni to vraiment yana nyo on a dit de bado ça de la tribune de la capitale l'informateur où on va dire de na wena baina o no ni akwa de miraza de yegowa diro et dans le sort du budget rectifié de l'état na wena ibo ara l'informateur et béton bon et de le comptant au dernier temps do òfin mọ jápátá wọ́n wá mọ̀ dínà mọ́ òdẹ́milẹ̀ yìnyín bá tàtàtà bọ́dọ̀ kódó òsè àwọn egoto òtò mítọ́mẹ̀ wọ́n ẹ̀rọ lẹ débuté accepte d'examiner deux lois en procédure d'urgence ètò ìmọ̀ yìnyín kódó òsè ọgò tàtàtà oríṣiríṣi ẹ̀ka àhódọ̀ ló bléblé ara ẹ̀rọ dégbò mítọ́ ikọ̀ mi gbọ́dọ̀ níjẹ́ kódópọ̀ yètò owó ètò rọ̀ bọ̀ arámọ̀rọ̀ òtò gàmílẹ̀ tó dìrọ̀ ìlú ìbàyè tó rẹ̀ lọ́wọ́ edoho bebade etofia gbodo olugbo etofia uwe le meyodo to fi bo le challenge uwe wa to dido na mi po lobolo intelligence artificielle miramoro nungewo eyo ma so yo na we ma so yo gbo aho le challenge beto anamo fi adebe mate libre uwe wa do mo librement uwe miramoro mi po lobolo ocs epoto aso to wa bo e dira de akwaze kan e na note boto bere to be uwa e no konto de ba yete mo la stabilité financière au cœur de la première édition na siara uwa wa mo dipo do mo mele yeto do mo me ko ko to yeto do sigba o to ga ho to ma bori yayi uwa wa yo no na wa ete uwa so wa yo no do popo e na ba yi wa ro ça commande dans tous les sens to ma bori yayi maître de son agenda et carrément anaho eyi na siara egbeto anamo bi adebe matira ewado matina ma we mi na do la mi po lo o se do o médiateur de la République go anairo o so ye na ho o so deja ye na do hodo o se mo kotogo dabaru wo wa di do la mi po lo anairo mo lo ye do mi bi ogbojabele oyopore yo de jojojare ye no ko ye hodo zoywa ohojira zoywa ele popo ada aramoro vacances médiatiques rendez-vous d'apprentissage de divertissement des enfants ye no apo nwe bo soro dairo bo mi trofle ko mi na do la décryptage info ni na décrypter ni oludo popo ato uwa ye sedo no de commission permanente to au dernier là mi to si ambassadeur bon yo wo loro dossier uwa ka bebe to do wo ji do verser dossier affecté aux commissions permanentes et tellement araho décryptage beto boramo ya debe bon gaskiya ni info uwa mi na do fo beto ra po mo na do ra o le gbade to ho gbade le démocrate ra ananye domola o gbera fo serafo de to cheche to apawo ibudede to apawo eyi o mi awi to lure ni achale to ayin domola yi ko so do ire la gbegbe so o waguma egbeje o ku d'appel mi to ina do ho ere bo ni mere ma wa do yesu gbegbe so o wago anaje kwete po yawe bonazo ho jira wi male bonamo ni ye kadere bonazo to pipo e do kanji di ato pipo vijira ino podo enyo wa désiré podo anstopo bon vijira ino ni so